Ena ke nako ya ditaba tseo re utlisetsang tsona ka botloloha re le Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Empa dihloho ke tsena di a latela. Health wants to rebuild the clinic. Education, their schools are damaged, they want to fix. So there's no any other department where you will take this budget from. Mmuso wa Limpopo o re tshenyo ya dikgohola tsa moraorao e ka ballwa ho diranta tse bilione tse 4. Where is the proof, whether it's your messages or anything, that says Minister Mchunu was instructed by Brown Mkhotsi, Matlala, whoever, to disband the PKTT? Setho sa ANC Khusela Diko o belaetswa ke bopaki ba hloho ya mautlwela Dumisani Khumalo bo a boteketseng komiti ya nakwana ya parlamente. It's no longer possible, to keep this local factory going. British American Tobacco e netefaditse hore e motjheng wa ho kwala sebaka sa yona sa tlhahiso ya thekiso ya kwae Afrika Borwa ke basebetsi ba 230 ba kotsing ya ho lahlelwa ke mesebetsi ya bona. Dumela nna le Augustin Letlalo ho hasetsa ditaba tsena tsa Afrika Borwa le lefatshe ka bophara mona ho SABC 2 le le hae. Pula e neleng ka matla e sa kgaotse e bakile tshenyo e kgolo dikarolong tsa Limpopo le province ya Mpumalanga. Bonyane ke batho ba 28 ba hlokaetseng ho fihlela ha jwale ho tloha ka kgwedi ya Pudungwana selemong se fetileng. Ke batho ba 10 ba seng ba hlokahetse Limpopo, mme bongata ba bona ba hoholeile ha metsi a dikgola a parela mebila, marogo le matlo. Baahi ba setse ba sena bodulo. If we were to wait for a disaster and you start to say roads give us, it's roads that wants the money. It's a Coxter give us, Coxter wants the money for human settlement. Health wants to rebuild the clinic. Education, their schools are damaged, they want to fix. So there's no any other department where you will take this budget from. Hence, from the beginning, we've decided to say on an annual basis, we're going to reinforce ring fence this 1.2%. Maikutlo a Ngaka Ramathuba a latela ketelo ya Mopresidente Cyril Ramaphosa province Maobane mo a boneng tshenyeho e bakilweng ke dikgohola, ditsela tse hoholeileng, matlo a weleng le malapa a llelang baratuwa ba bona ba hlokaetseng. It's even much worse because right here where we are, there are 36 houses that have just been wiped away from the face of the earth. Everything is gone. The roofs, the walls, the furniture, and one 5-year-old child has also passed away. Mpumalanga le yona e ntse e aparetswe ke mathata ana mo baahi ba reng dikgohola di fetohile koduwa e pheta-phetwang e kgutlang selemo le selemo, mme ha jwale ba lahlehetswe ke tsohle. Letona la bodulo ba setjhaba Mpumalanga Speed Mashilo o netefaditse hore ke batho ba 19 ba seng ba hlokaetse provinceng ho tloha ka Pudungwana ngwahola. Mahlatsipa a mangata a se a emetse hore pula e eme ba fumane dithuso tseo ba di hlokang, mme ba tswele pele le bophelo ba bona. Ka o leleng setsebi sa boemo ba lehodimo Joel Guy o re dipula tse matla tse neleng dikarolong tse ding tsa Afrika Borwa, Mozambique le Zimbabwe matsatsing a malwa a fetileng di bakilwe ke mongobo o tswang lewatleng le futhumetseng haholo le pakeng tsa Mozambique le naha ya Madagascar. What we heard that has brought us all this heavy rain across eastern South Africa and indeed much of southern Africa, including Mozambique and Zimbabwe, it's a tropical low pressure system. Now, it's not a tropical cyclone, it was just a tropical low pressure system. It started off in this part of Mozambique, that's around the Beira area. It has been pulling down from the tropics quite a lot of moisture into Zimbabwe, even Zambia, and also down into the southern parts of Mozambique. And that's when we were heading into last weekend. Then over the weekend, the system moved into the border areas of Zimbabwe,
Mozambique and also South Africa. And it has been sitting in these areas almost stationary, not going anywhere over the whole week, at least until Wednesday. And at the same time, it has been producing all those heavy rains that we've been seeing. Ha re fetela parlamenteng re fumana hore hloho ya mautlwela ya Lieutenant General Dumisani Khumalo o fihlile parlamenteng a bonahala maikutlo a hae a le tlasa kgatello. Pelaelo ke re sesusa sa sena ke ditlaleo tse mabapi le diqhomane tse amahangwang le letona la sepolesa le ha jwale le leng matsatsing a ikgethileng a phomolo le sehlopha sa ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng. Setho sa palamente sa ANC Khusela Diko se phepeditse Khumalo ka makgetlo ho hlahisa bopaki ditlaleong tsa hore Mchunu o fane ka taelo ya ho qhalwa ha moifo wa tshebetso wa dipolao tse amahangwang le dipolotiki. Diko ha senya nako ho hlakisa hore bopaki ba Khumalo ke bo ya bomametseng a ipotsang dipotso di hana ho fela ho ena le hore bo hlakise dintlha ka phethahalo. Where is the proof, whether it's your messages or anything, that says Minister Mchunu was instructed by Brown Mkhotsi, Matlala, whoever, to disband the PKTT? Because all the messages that you have shown us, they do not come to that conclusion. Ntlhakemo ya Khumalo dipotsong tsa Diko ebile ya hore nyewe e kgahlano le Mchunu ha ya itshetleha ho bopaki bo supang ho yena, empa e itshetlehile ntlheng tse iphetaphetang tsa diketsahalo le dipuisano tsa nako e fetileng. If you look at the events as they are happening, and you look also at the communication in terms of the WhatsApp messages, that's what makes one to have those strong suspicions and a belief. Karabo ya Khumalo ha ya etsa hore Diko a bone ditaba ka leihlo le sele, empa o lemositse Khumalo ka kotsi ya ho tshetleha bopaki dipelaelong tse theolang seriti sa ya qoswang. Khumalo ha hlahisa maikutlo a hae ka temoso ya Diko, o boletse ha bafuputsi ba iso hlahise bopaki bo bontshang ha Mchunu a ameha diqosong tsohle tseo a pharilweng ka tsona. Komiti e boletse ha mosebetsi wa yona o le hole le ho phethelwa. Ha wa nkwa qeto tabeng ya dipatlisiso tsa dinyewe tsa Komishene ya Nnete le Poelano, kopong e tekilweng ke ba presidente ba mehleng Jacob Zuma mmoho le Thabo Mbeki mmoho le matona a mang a mehleng ya hore modulasetulo wa dipatlisiso a tlohe boemong ba hae. Komishene ile ya mamela dingangisano tsa hore hobane modulasetulo wa yona e le moahlodi wa mehleng ya beileng meja fatshe Sisi Khampepe a lokela ho tloha boemong ba hae. Dipatlisiso tsa komishene di thehilwe mathwasong a selemo se fetileng ho fuputsa diqoso tse tiehiso ya kabomo le boitshunyako ba dipolotiki ditlolong tsa molao tsa nakong ya mmuso wa kgethollo. Jacob Zuma Foundation e re haeba dintho di sa tsamaye ka moo e lebeletseng ka teng, mo presidente enwa wa mehleng o tla hlahloba qeto eo. Ha re fetela matjhabeng teng re fumana hore ho nnile ha ba le dikgohlano pele ka pela lekgotla la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng pakeng tsa Amerika le Iran ha mahlakore ana ka bobedi a ne a sehollana ka bohale mabapi le ditlhaselo tse fupereng tsitsipano kgahlano le mmuso wa Iran. Lengosa la Amerika le kgotleng la matjhaba a kopaneng le qheletse ka thoko maikutlo a hore Iran e bolela hore matsholo a tswelang pele naheng ya yona a susumetswa ke dinaheng tse ding. Iran e boetse ya re e tla arabela tlhaselong e nngwe le e nngwe e etswang ke Amerika kgahlano le yona. E boetse ya beha Amerika molato ka ditlamorao tsa merusu e tswelang pele naheng eo. Bahlanka ba matjhaba a kopaneng ba kgothaleditse mahlakore ka bobedi ho bontsha boitshwaro ba nto lemosa hore matsholo ana a ka nna a namela le batoweng ka bophara. Ratela pele letona le setswa kgethwa la lefapha la temo ditaba tsa tikoloho ntshetsopele ya dibaka tsa mahae le thuo ya mobu provinseng ya Northern Cape le Bokgamotlaping o nkisitswe kano ka jeno. Sena se tla ka mora hore tonakgolo ya province Zamani Solo a etse diphetoho lekgotleng la ketsamolao. Tonakgolo Sol o dirile diphetogo mo kabineteng morago ga gore mokhuduthamaga wa lefapha la pholo Maruping Lekwene a role tiro. Lekwene o ritse tiro ka kgwedi ya Ngwanaetsele ngogola mme o thapilwe go etelela pele tsamaiso ya ditlhopho tsa lekoko la ANC. Diphetogo tseno di ama lefapha la pholo, tlhabololo ya loago le temothuo, motlhaping ga mošwa mo go tsa sepolotiki. I'm very positive that
these 3 changes that we brought about will be able to strengthen the capacity of the provincial government to improve service delivery to the people of the Northern Cape. Saul a re mokhuduthamaga wa lefapha la pholo o tla newa tshegetso e maleba go fetola maemo mo lefapheng ga mmogo le go samagana le dikgwetlho tseo di rebotsweng mo pegelong ya pholo ya ombudsman eo e neng e tlhagisitse matshwenyego mo go tsa pholo mo porofenseng. So se ke batlang go se nethaletsa baagi ba rona ke gore tsotlhe tse mokhuduthamaga wa pele a lekileng go di dira ke tlile go leka go di tlhaganedisa. Ke na le tumela gore go ile ga nna le nako e ka yone ba ile ba dula ha tshele bone ya ka lehapa ba ithuna dinta. Motlhaping le badira mmogo nae ba tshwanelwa ke go netefatsa fa porofense ya Northern Cape e itsetsepela le go efoga bolwetse jwa molomo le tlhakwana. Ga jana porofense ya Northern Cape ke yone fela mo nageng eo iseng e nne le dikgetsi tsa bolwetse jwa molomo le tlhakwana mo dikgomong. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley. Molekgotla wa Aljama Kabelo Gwamanda o hlahletse mohato o hloka tshepo kgahlano le meyara wa Johannesburg Dada Morero. Moga o qotsitse mabaka mabedi a entseng hore o nke qeto ena. La pele ke hore Morero o hloile ho fana ka boetapele bo ntlafetseng le ho phethahatsa ditlhoko tse potlakileng tsa phano ya ditshebeletso. Tshisinyo ena ya Aljama e reretswe ho baka la 29 kgweding ena. Aljama e tshehetswa ke UDM. Mongodi wa ANC lebatoweng la Johannesburg o re Aljama empa fela e bapala dipolotiki. Haeba DA e hloya ho laola dikgulakgulano tse renang ka hara moga sena se tlo tlisa dikarohano. Ena ke tlhokomediso ya mohlophulli wa ditaba tsa dipolotiki Professor John Molapo ka mora hore Dion George a itokolle ka hohle mokgeng wa DA. George o hlalositse hore DA e tlasa taolo ya ANC. Moga wa DA o tobane le selemo se tlokolosia ka kgwedi ya Mmesa. Moga ona o tla be o tjamelane le pharela e kgolo ya ho kgetha boetapele bo botjha bo tla iketa kgethong tsa makgotla a metse tse tlang. I think it's critical that the DA manages their elections very well, particularly the conflicts which are still going to arise leading to the conference. So if they don't lead or did not manage their conflict very well, I think it might necessarily send another message to the voters. Dion George o itokolotse mogeng o hlahletse nyewe ho mosireletsi wa setjhaba mo a tletlebang ka hore Steenhuisen o sebedisa matla a hae bohlaswa mme o tlasa taolo le tshusumetso ya dinokwane le maqulwana hore ba motlose setulong sa ho ba letona la meru ditlhapi le ditaba tse amanang le tikoloho. I think the issue of GNU was not necessarily dealt with looking into disadvantages and advantages, and it's evident that the DA has been swallowed in this particular process. Ha ditaba di sa le mothating owa, komiti ya taolo ya DA e thakgotse diphuputso kgahlanong le Steenhuisen le Dion George. Mui ha re fetela profenseng ya North West re fumana hore batswadi ba bang ba takaneng Taung ba hlahisitse ngongoreho ka lefapha la thuto la profense. Lefapha le nkile mohato wa ho tlosa barutwana sekolong sa primary sa Pelongwe ho ba isa sekolong se seng. Batsadi ba ipelaetsa mme bare ga ba kitla ba letla bana ba bone go romela ka sekolong sa motse o gaufi le wa bone. Ba ntse ba tswala matseno ha sekolo fa ba rutwa bana le barutwana ba sena go tsena mo sekolong. Ga re tlo go afforda go tsaya bana ba rona mo re ba tsaya re ba oketsa sekolo se le sa Ganoke. Ha o ka sheba mo takane mono yana rra ha o tsewa sekolo se ke se tlo go sala mo ha gona sepe se tlo go sala mo ke shone hela so se re na leng shone se re se botlhokwa mo takaneng sekolo. So ha ba tsa ha re go tlo go sala ka sepe re kopa gore puso e bone gore re tlhoka sekolo ke nako engwe telele tota re tlhoka sekolo. Batsadi bare ba ikagetse sekolo seno mme ga ba kitla ba letla puso go se tswala. Ke motsadi wa bana ba Pelongwe ha re le ha re mo kutlo botlhokong ya gore bana ba rona gate ba tsewa ba isiwa go Ganoke go ntle ga go bolelwa batsadi ba rona ba gore batsadi ba bana ga se sa puso ke sa maboga rena sekolo se jaanong bona ba itseela tshwetšwa gore ba bona gore ba go ba tswa le sekolo jaanong rona re batla go bona
sekolo sa rena se tswelela pele no yana re ba lotleletse re ipolelela gore ga gona bana bape ba ba yang gope re a re no ka bana ba rona ga ba iganoke fela lefapha la thuto mono provinceng la re le sweditse go kopanya dikolo dingwe gonne di na le palo e ko tlase ya barutwana mme seo se ketefaletsa barutabana tiro. Tumelo Setlhabetse, dikgang ke tsa SABC Takaneng gaufi le Taung. Re ntse re le utsena tsa thuto re fumana hore ho ne o rena tsitsipano ka ntle ho sekolo sa primary sa Eddington Durban ka lebaka la ba rutwana ba sa fumanang dikolo. Sekolo se ile sa fetoha setsi sa boipilaetso bo matla mabapi le ho amohelwa ha bana ba tswang dinaheng tse ding ba ho tlalewang hore ba beilwe pele ho ena le ba Afrika Borwa. Batswadi ba bana ba tswang dinaheng tse ding ba hlahisitse matshwenyeho mabapi le tshwaro e mpe le kgethollo eo ho tlalewang e le ya bana ba bona ke baahi ba Afrika Borwa mmoho le mekgatlo ya baahi. Ho sa le jwalo batswadi ba bana ba Afrika Borwa ba qositse mosuwehlooho wa sekolo seo ka hore o entse ka bomo ho beha bana ba tswang dinaheng tse ding pele hore ba ngodiswe. The principal has been refusing to meet us since Tuesday. Today's the first time that he's actually meeting us on a Friday, and we've been trying to talk to him and find out what is going on. I mean, he's got ridiculous numbers of like 600 so children who are foreigners in the school. As you can see for yourself, like the whole community is basically here. We are helpless now. We don't know. Every country, when you go there, if you go to every country in this world, there's foreigners. If our country, I'm from Congo, if you go there to my country, you can find also the South African there. If we are treating them the same way they are treating us, how they will feel? Muire hatela pele beng ba plante ya tlhahiso le thekiso ya kwae e leng British American Tobacco ba qadile thirisano le basebetsi ha mmoho le mekgatlo e emelang basebetsi ka morero wa ho kwala plante e Heidelberg provinceng ya Gauteng ka lebaka la tahlehelo e bakwang ke thekiso e nyolohang ya kwae e seng molaong. Mokgatlo wa basebetsi o re o utlwisisa mabaka a ho kwalwa ha polante empa o ngongoreiswa ke basebetsi ba tlilo lahlehelwa ke mesebetsi mme sena se tlilo thefula le moruo wa naha. It's no longer possible, to keep this local factory going. So that is the main driver behind this is the industry, because you are competing in an unequal playing field where you have players who do not comply, who do not pay their taxes, yet they take all your consumers. BAT e re ntse e ikemiseditse ho hweba ka hara Afrika Borwa empa jwale e se tla tsepamisa mahlo mekgweng e metjha ya thekiso. Mmuso o lokela ho tla ka maano a matjha a ho fedisa thekiso ya thepa e seng molaong ho seng jwalo o tla lahlehelwa ke batsetedi. I'm not in full agreement with the employer to cite that reason as a reason to close. Yet they don't want to surrender the market to other companies. Qeto ya ho emisa tlhahiso ya kwae ka hara Afrika Borwa e lebeletswe hore e tlilo thefula diketekete tsa basebetsi le dihwai tse neng di itshetlehile ho BAT. Jwale re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona di ya sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e newe ba ka $64 barrel le hoja Gauta le Platinum di sa sebetsa hantle. Mui o ka ikopanya le rona ho social media ka ha re a fumaneha ho Facebook ka SABC Ditaba, X ke @SABC_dikgang lo phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka @SABC Ditaba. Mui fo o entse o lekane phirimaneng yena. Kiuta